nešto ovako na slabe, da nam kažete neku reč i da podelite vašu ljubav sa nama. Pa znate šta, živimo ponova u vremenima rano-hrišćanskim i eskatološkim. Ne u smislu apokaliptike, sve je kraj, došao antikrist na gluposti, nego u tome je napregnutom možda, nije napregnutom, ali dinamičnom iščekivanju Gospoda. To je osnovna tendencija, osnovni stav hrišćanstva. I ako je išta naglasio u naše vreme i Glogolski otac Justinić, Šmeman i Zizjules, to je ta eskatološka dimenzija crkve. Ona nije futuristička, tamo negde, nego stalno osjećanje da Gospod dolazi i da mi njemu idemo. To se lepo vidi u Nizahi u tom tekstu, da je ono Maranatha, Gospod je došao, s tim što u semitskom došao, ima funkciju i dolazi, prezent. On ima i svršeno i nesvršeno. Ako je došao, on je znači tu, on dolazi stalno. A Maranatha dolazi buduće, nesvršeno vreme. Ne razbiješ i to. To je Maran, to je Gospod. To je Jahve Ba, Juba, pa je došao, recimo. To je ta napetost ili naprijaženost od Rusa i bolje. Napregnutost, ali u smislu kao što je hrišćanin uvek u podvigu, dite, molite se. To je ta iščekivanje Gospoda. Ja sam se zadivio kad sam čitao ruske novomučenike, neki jeromonah u zatvoru, drugi su se molili, treći su ovako, a on je šetao u izvesnom nestrpljenju u zatvoru. Pitaju ga šta je očeo. Nestrpljiv sam da što presretnim Gospoda. To nam pomažu ove okolnosti, ne samo tvoj zatvor, nego uopšte okolnosti u kojima živimo. Da se hrišćani ne poistovete u ovom svetu sa svetom. Misija monaštva, i to je Klorovski veoma značajan, je bila ta. Ne može se bežati od sveta, ne može se osuđivati svet, ali distancirati i reći sa distance, pazite, ne nosite se, ne možete se poistoveti sa svetom. Drugim rečima, ne može se istorificirati crkva, nego ona stalno se eskatologizira i onda i istoriju iznutra čini da je ne zatvorena, da je otvorena istorija. Događaj kao što su katastrofe, propasti država, ratu, razne druge potresi, iskušenja, svakojako, nas potrežuju da se time ne zanosimo. Čovjek je biće sklono uljutkivanju, inerciji. Inercija je nepokretna, zakon inercije. Svako telo želi da ostane u položaju u kojem. To se monaškim jezikom zove akidija, unine, bezdjelije ili čamotinja, znači čami, nigde se ne kreće i neće da se kreće. To nije dobro jer svako stajanje je u duhovnom životu skoro pada. Kao kad bi ono što je Grigor Rimski govorio, onaj Zenon što je govorio kad se strela ispali. On kaže, ona u stvari nikad ne leti jer mora jednom minuta da stoji da bi bila gore. I ona uvek stoji, tako je filozofski teoretičan. Ali Grigor Rimski to preokrenuo. Čovjek je strela čeznuća koja stalno kreće i kretanjem se održava. Tako da, ako bi stala, ona bi pala. Upravo bi pala. I ta dinamičnost našeg kretanja jeste osnovni podvižnički karakter pravoslavlja. Ne u podvizi, u smislu katotoma, ostvarenja ili aklimata, ono što postigne, nego u tome da stalno stremi. Na to nas postiču ovi spoljni događaji, a unutrašnji naše razne iskušenje. Ne treba biti slabovera, malovera, a iskušenja, strasti, grehe, opasnosti,
katastrofe, starit će se veći od Gospoda. To je hula. To je hula na Duha Svetog. Gospod je veći od svega toga. Stavi grehe svoje, predaj se preko njih, gledaj Gospoda da se nam dobro. Znači, bilo koliki nas. Ako se ja budem merio sa svog Gospoda sa grešima, ja sam mizeran čovjek. Da. Tako recimo i ovi koji su pojedini konzervativci, oni mere nekom odlukom, nekim zakonom, nečim, mere živoga Boga. Blokiraju ga, betoniraju ga, zaustavljaju ga. I da što je čovjek sklon to, jer je to lakše. A onako on je stalno u treptaju, u strahu Božje. Strah Božji nije nikakva panika, nego je upao posticaj. Dobar igrač. On je stalno u treningu i stalno je igrala sad Srbija sa Belgijom. Mogli su da ih pobede u početku, da ih rasture. Oni su počeli i izgubili 3-2, zato što su 1-2 su igrali, ali nije važno to. Važno je da je život sve vreme život u strahu Božjem. Strah Božji je posticaj. Nijedna vrlina, nijedan podvig, naročito vera, nisu deprimirajući, nisu defetistički. Kad čujete vi po Srbiji kakvi sve defetista ima, to je strašno. Ovaj narod ima stvarno počinje. Međutim, nema u narodu defetizma. Bože moj, ni prvi, ni posljednji put. Ali se neguje jedan kult defetizma. Ne znam, poplave. Sad treba sve država da uradi. Sve kad treba ljudi poplave. Da je država kriva za poplave. Ili za požar. Ili ne znam, fabrika, ne znam, štrajkuju radnici. Sve oni postoje uslove. Čekajte, od tome, zašto je ona obavezno da to sve reši? A vi šta će da raditi? To je mentalitet isti kao komunistički. Važno je biti veran partiji i ideologiji, a ostalo nije važno. To će da se. I Tito je uzimao velike kredite i držao taj sistem. Sad mi to odplaćuje. U suštini živjelo se na tom njegovom kreditiranju našeg nerada. I rekao je Čekapera Vranjkić, njegovoj Titovoj ljubavnici, koja je bila predsjednik Jugoslavijske knjige, Hrvatica, a nepismena žena. A gospođa Vranjkić, njegova supruga, je bila prevodilac, je bila školovana, Beograđanka, i ona je na sajme vodila Beba Kajakić, jedna od Titovih ljubavnica. I on je dovodio, radi svoje supruge, tu Kajakić na ručak, ona Titu samo gledala, kupuje kravate kad se vraća. Ostavila baba već, a još se i tako posjećava. I Pera pred njom kaže kući, znate gospođo drugarica Bebo, da mi ovog socijalizmu mi morali početi raditi. I ona to prenese. Kad je to naknadno ispričala Peri, Pera je bio na robi, pa je smanjio na 12, kaže, mnogi mi počeli da hteti sedeći. Čekam, Bože, sad ću tukavšen. Kad on kaže, znaš, drugarice Bebo, upravo je taj čovjek. To je da se ne radi u suštini, ne da se radi, nego da se nečemu drugome služi. Hrišćaninu rad nije cilj i samo cilj. Rad je stvorio čovjeka, kažu Marks. Rad ga i sahranio, kažu humoristi. Ali to drži čovjeka u budnosti, u otvorenosti, u gotovosti. U otvorenosti da može da napreduje, da nije zatvoren. To je jelo. Ako dete jede, seljak kad kupuje kravu, svinče, ovcu, prvo baš da jede, da vidi kako jede. Ako jede svoje, ako ne, svoje neće kupiti. Nema volje, znači nema života. Tako probaju seljaci. Tako i to, vidi dete, kad uči, ja sam ubarao grčke studentkinje, 2 sestre, starija, ne samo što ne zna, nego ne pokazuje volju. Mrtvilo, meni dosadno, a verujem i njoj da ispred. Mlađa isto tako ne zna. A se koprca bori se, nešto lupi, nešto... Njoj dam 600, on kaže, ti dobila 5, ne zato što ona zna za 6, nego što nisi nimalo volje pokazati. Ajde. Zar nije nimalo volje ni pokazati? A John Wasser, pamtiš ti njega, crnca naša? Ne. Iz Uganda, to je bila legenda. Koji iz Ugande bio iz porodice, izgleda vladarske, pa je Idi Amin skinuo, mora da beži.
ne znamo koliko godina, neku Rumunku je oženio, imao sina, dijeli se da je ona ciganka, ali ne znam, vidjeli smo je lepa. I sad on je tu polagao, prolazio nešto je naučio srpski, nešto engleski, voleo ga vadi kad je bilo dobro. Divan čovjek bio. Ali kad je apsolvirao, treba da položi još neke ispite i polaža apologetiku kod ovoga Lazara Milna, ja u komisiji. Pita ga profesor, on gleda u profesora ovako, ništa se ne stara od odgovora. Posle jedno pola sata ga profesor prekidamo, odgovorite ga, ima pravo za mjesec dana kao apsolvent. Ovi ga, Panić i ostali dirali, eto ti tvoj prijatelj Atanasije koji to, eto šta ti je uradio John, ja samo čutim. Nije znao i nećemo se igrati u kolena. Kroz mjesec i nešto John je izašao na ispit. Ništa on mnogo nije naučio, ali gledam ja, isto ja u komisiji, pita ga profesor, da li je mogu Muhammed da čini čuda? Nema ništa kaput za njega. Ovako odgovorio, dobio ocjenu. Nema ništa kaput za njega. Taj je odgovor bio. Pitali ga, ne znam, Svetog pisma, kako je se oženio Isak. Poslao Avram, slugu Elazara, našao mnogo lep devojka, Košić bio u komisiji. Pa je vedeno, dalje, gospodine, mnogo lep devojka. Odgovor, gotovo. Pitali ga da peva, a došao na dostojno, znao sjajno da peva, bas, ali ne zna ni reči, ne zna ni melodiju. I Gošić, kako ga Bog dao, on je to struge. Kaže, daj da on peva nama na uganskom. Kad je Dora spalio, ječe prozor, da li je Sevdalinka, da li je neka, to grbi sve. Kad jedan kaže, to je neka narodna pesma. Nije profesor, to je neka luganska. Volju. Dođi vamo ti mali, dođi ovdje. Ispričam, imamo mi malu Irinu. Vedi ovdje. Dođi ti. Kad neće, dođi ti. Vedi ovdje. Dođi ovdje. Ali prvo da staneš. Ima brata 6 godina, sestru 4,5 i mala je Irina sad prohodala i po crkvi ona je puzila. Ali sad kako je prohodala, ona ovako luka po mermeru. I za vreme liturgijana tako šeta i luka. Ja nisam služio i priđem i ovako udar. Ovako na srce. Majce će da plaćam, ne može, postidela se. I sad je pitaju, sad se, šta radi Ratasa? Ode. Ne znam pogledati, dođi vam. I opet ja. Šta radi Ratasa? Ode. Ona osjeća u tome. Ta živost, ili kako je Dostojevski govorio, žizne radosnost, svojstvena knjiga. To ima otac Emilijan. I to imaju oba manastira. Žizne radosti, znači nema ni... Udri brigu na veselje, kaže narod. Ili na grčki, prosti tahalja su. Kato ke kan tahalja. Prosti tvoje nevolje, muke i napravi čilime od toga. To je vrlo važno, a to je vera. Samo vera može čoveka, jer vera je direktni spoj sa Gospodom. Ko struja, ko nije uključena, tamo sve žaba. I otac Justin je rekao, jeste mati skoro na nekom skupu Dralog u Latini, ljudi vi jedni govorite Eklisija, drugi govorite Euharistija, treći govorite Episkop. Otac Justin je došao u veru. Izlazite teolog vere. To je tačno. Ali u veri je sve. I vera nije ništa manja nego Hristos. Est ide ni postas os Hristos, o Hristos velibac. Veliki postas na vera. Inače šta je vera? Naš sentiment, naša mobilizacija, aktivizacija. Vera je ta spona sa... Inače i Sartre pokazivo izuzetan dinamizam, njegova egzistencijalizam kao humanizam, ja sam to dobro proučio. To je samo mobilizacija čoveka, ali nigde ne vodi. To ti je lestvica nad ponovom. Samo da se skra. Nema to, ali to je svojstveno čoveku, međutim, on nema otuda od Boga, a ima jer je Bog to pružio. I da ispričam događaj koji je jedna monahinja u Grčkoj, student medicine, izuzetna osoba, sada monahinja da je bila. Sam ja došao u Grčku, ja sam došao s Halke i već sam 5 mjeseci nešto govorio, sa greškama, ali sam govorio i došao u Rusku crkvu, bio veliki duhovnik pre mene, oženjeni sveštenik i otišao. Onda su ljudi navikli, tu iz Izule dolazili.
malo zato što ubiju da spava, pa je kasnije i drugija, ali bilo milo ovako. I ja na raz i drugi, dolazilo mnogo dece. I ona meni posle nekog vremena ponudi da čitam Kazantzakisa, poslednji njegova anafora, on Greko, Raport El Greku, velikome kričaninu koji je u Španiji, slika 16. vijek, ali on kao veliki talent kričanin, demonski tip, talentovan, zadnje njegovo delo, ja ga nisam čitao sam tu pod našoj prevođeno. To je Bućković, ima talent, ali to je sve Bućković, to je njegovi problemi koje on transportuje. No dobro, i sad kaže, šta vi kažete? Kaže, nisam. A lep mu je jezik i nije napred, tako da pročitam. Ali ja tada počnem čitati Kateheze Svetog Simeona. 3 knjige Izokli u Šejnu u Parizu. To da čitate, ako je prevedeno, ako nije prevodite, vi koji znate grčki. Za razliku, recimo, od Isaka Sirina, koji ima mnogo tuge, mnogo čamotinje, mnogo kuknjave, mnogo izuzetan je, iznijansiran, diakrisi, rasuđivanje, trezvenost, ali dobro. Simeon je raspala na pesmu. On kaže, nešto liči čovjek koji se kaje. Čovjek koji je strašno zaboli stomak, padne dole i kovitla se stežući stomak, on udara nogama, rukama, rasjeća se. On sve to ne gleda, njega interesuje stomak koji ga unutra boli. To je začeo duh spasenja. I ja kažem, znaš šta, dete, dok ja učitam, uzmi ovo čitam. Vrlo mu je lak jezik. Posle 10, možda 15 dana sastavimo se u crkvu. Ajde, rekao, sad sam pročitao. Pročitao, ne treba ništa. Simeon mi je sve odgovorio, ali još važnije, sve što ima Kazantzakis, sva problematika Simeona je u malom prstu. I ovako ga vrti. A u čemu se radi? Kazantzakis je jedan očajni optimista, ali očajni koji nema ništa, ima bezdan pred nama. Treba junački da to izdrži. Čovjek je biće na kome stoji svet, kao što petova ujutro ne zapada, neće samo. Čovjek je taj petao biće. Pred nama je bezdan i tu nema, ali treba herojski izdržati. To je otprilike zaključak cijele filozofije Kazantzakisa, čovjek je bio herojski, bio sve, ali jak i dinamičan pričan. A ona kaže, naprotiv, Simeon na tim ambisom, on se strmoglavce baca na glavačke, jer zna da ga odda ruke može da čeka. Tu je razlika, to je vera. Taj ambis je od da premošće. To ima i Šestovi. Šestovi ima tu očajničku neku veru kao neko izraz iz očajanja, ali to nije biblijska, to nije Avramova vera. Kierkegaard je, sećate se, napravio cijelu filozofiju analizirajući tobož razmišljanja Avramova, šta je on sve dao mu sina, molio godinama, decenije, pa kad je porasao Lidija žrtvu, cijelu svoju problematiku protestantsku on je unao Avrama, ništa od toga ne mogu vidjeti. Avram je, kako je Avram, i toga Isak, kad je ostavio pod morijom. Znaš li, bio ti u Srbiji? Znaš gdje je to? Dole gdje je Gena, ono gdje počinje Kedronski potok, izvan. Gdje je Gena, sve toga ima nekak, kad se pođe da vidi Lempa dole. A odatle je Morija, još je malo sravljeno, makar već su sravljeni, to je brdo, tačno. Od ozdoka, on išao Kedronski potokom iz Hebrona. To je pravac od Svetog Save, manastira, odnosno sada, a isto od Hebrona. I pita ga, gdje je žrtva Avrama? Jahve, Jaera, vidjet će Gospod, staviti se Gospod. Ali to znači Gospod će se otkriti, javiti. Javit će Gospod i javit će se Gospod. To je odgovor. Odgovor monaški je na to, kad je nekoga iguman koji je nešto pogrešio, naljutio se, neće da ga primi. Ima takvi igumana. Ne znam, vladnika. I on je došao i napravio Keliji Metaniju, a iguman ga nije ni blagoslivio, niti digao, ništa. On je do ujutru tako u položaju Metanije ležao. Tek ujutru ga iguman digao. Brate, kako si, šta si to, zar nisi gunđas, ga nisi čuo? Ne kaže, ja sam čitao sati. Cijelo čitao sati. Ima takvih ljudi koji su celoviti. Vera daje tu celovitost, to isceljenje bića. I, nekad ne pričam dalje, sve ti za to usko, on kaže, vera je najjača sigurnost, upravo zato što nemaš nikakve druge sigurnosti. Ali ova je najjača sigurnost, jer je sigurnost Gospoda. I što je još važno, prenošenje težišta centra iz sebe od uvek. Mi gledamo,
mnoga od naše pobožnosti, mnoga od naše, ako hoćete, to je da meni je Gospod koristan, hoće mene, ja sam tu centar. Raj će meni dati, jer ja sam taj treba kod ima raj. A otac Isilija je rekao, i da me upakao u košulj, ja ću ga ispakla vodu. Nije gledao da rajskim stanjem nadomesti ili zameni Boga. A to samo može vera. Da izvodi iz svih bića, iz svih kategorija, iz svih sigurnosti. A najveća sigurnost. Ali u tom smislu, ponavljam, što nije nesigurnost, usplahije, nervoza. Misle da je vera neka vrsta alibija za nesigurnost. Ovaj arhijepiskop je, kako je prošao po zatvora, znam dobro kako je bio pre, pokazuje i sad je takav utisak ostavi, hvala Bogu, da te Bog pomogne, nemoj to mnogo da... Znaš kako ćeš ti na ove priče? Pitali jednog Kipra na Đakovu, ali Đakovu. Kako je tvoja svetinja? A kaže, držim ja u frižideru da mi se ne pokvari. Mir, uverenje, spokojstvo, ali istinsko, ne namešteno, ne asadirano. Znaš ti kako je lisica rešila da bude svetac? Isto čula? Lisica, da ne jede guske, da ne jede patke, da ne jede kokosu. I ide lisica i povošta se kako kod nas. Jedna guska ne veruje kad ide pozadi. Mene je jurila guska i to je da mu jede. Jer se okrene u hodi zara vrati digne. A lisica se okrene i smaže, pojedno. Ta je, kaže, što si ti džuza, nisi rekla da će biti svetac. Jesam, kaže, ali ne može on da izruguje sveca. Lijepo na koroidevi to daje. Dakle, to je osnovna kategorija hrišćanskog novog bića. I, da ne pričam na pamet, kad sam tumačio apostola Pavla u tezi doktoratu, Metohigar, treća glava je Jevrejima 14. Metohigar diakona tu Hristu, ean tin architis hypostaseus simon mechriterus kratisa, filapsa. Postali ste zajedničari Hristovi, ako vaš arhitis hypostaseus, početak vaše hipostase ili princip, prvinu hipostase sačuvate do kraja. To uskaže, to je vera. Ona je taj vaš početak novog bića. Do kraja sačuvate, vi ste postali, vi ste već zajedničari Hristovi. I verom zajedničari. Verom živom, verom. Šta je vera? Nema logike. Znate li vi, deco, šta znači kod nas u Bosni? Nema logike. Ne znate. Kopali kanal, kaso, a zagrto huso. Naiđe, mujo. Ljudi, šta to radi? A bolam kopamo kanal za telefon. Ama ljudi, tu nema logike da nam kopati za telefon. Vješ, bola nema logike, nema Uzeira da meće kanal. Nema logike. I još jedan, pošto smo mi iz Bosne, skori, mnogo dolara, bili Mujo i Švaba u gradu, otišli iz hotela. Razumeš, bratko? I zakasnili, zaključali. Neki manji hotel zaključali. Švaba se naljutio, lupa, udara nogama, pesnicama. A Mujo kaže, čekaj bola, pa glavom, bam, razbije, kaže. Niks sila, samo mozak. Niks sila, samo mozak. To su naši bosanski. Otac Nemanje, bio sam mu na grobu, čudi me napisao. Ima njegove popadije, one zadnje. Skoro je prevela, mislim, naša monahinja, Rodosija, vašega, Natija, sestra. On je radujte se, svak dan radujte se. To je ta sve blagodari. To je napisao na spomenu. Zaista bio čovjek. Bio je očigledno opterećen. Znamo da je imao rak pluća i rak mozga. I da ga to opterećivalo. Nije uticalo. To je čudno, nije uticalo. Samo je umor osjećao i on ruskim ovim njegovim Nemcima koji su bogatiji od engleskih, koji su kasnije. Još ima nešto što nisu objavili, valjda neka ličnost. To se vidi, umara se, postaje mu teret, škola postaje mu zato što
koji nije mentalno nigde. Ali je stalno govorio o radosti, stalno je čezno zaradio. Za njega je stvarno liturgija bila radost. Hrišćanin treba da ima radost. Radost koja je gorko radost. Ona stevka što je ovde u Bitolju, znate to, stevka Đurčević, Amfilohije naša. Znate vi sestre tu knjigu? Stefanida, znate vi tu knjigu? Nabavite, to je dragocena, to je velika ličnost. Ona je govorila gorko radosni Hristema. Gorko radosni Hristema. To je ono harmolipi na grčkoj. Žalost koja je i radost, radost koja je i žalost. Ali jedno se ne svodi na to, nema jednačine da ćeš izvesti, je li to 50% radost i 50% žalost, nego je to tako stanje hrišćansko, to je krst i vaskrsenje. Pokojni veliki Kasijan je pričao jedan Grk, bezobrazov, veliki teolog, veliki budista u Parizu, govorio što mi ne osjećamo tako veliku radost na Uskrsu, kako bi trebali, kako pesme naše govore, što nismo osjetili svu dubinu stradanja Gospodnjega velike nedelje. A to je tipično rusko voli do kraja. Da živimo, dakle, hrišćanski život puni i plući. I da završim, otac Pajsije je govorio, znate ga, suho grana, mršav, asketa, ali uvijek bio vesel ko ptičica. Slušali kako on peva, da nabavite njegovo Blagosloviše vlogi psihivnu tom Kirion. Kako on peva, ko ptičica na grani. I govorio je, sva vasiona, svemir, galaksije su Božje. Koliko još ima svetova Božje. U tome ogromnome svemiru, univerzumu, je naša galaksija, večni put. U njemu naš sunčev sistem. U tom sistemu jedna planeta. Na toj planeti jedno malo biće čovjek. U tom malom biću jedan mali organ srca. Preko pola crvljivo i mi ono ostalo stisli i ne damo ga. A njegova slava se ona i zvezde i sazvezde ga. Sve otvorenije. Da nemamo zlobe ni prema drugom. Ljudski je da se naljuti, šta? Ali da ne ostane pri tome čovjek, da ne mrzi nikoga, da ne pati uvrede, poniženja razna, pa što da radiš? I to spada u roku. Da se dižemo na tim, da se ne iscrpljujemo. Pa i ovu našu ostalu braću koja nas razumije, koja nas klevetaju, koja nas pakoste, koja kad bi mogli da nekako, ne da budemo naivni, ne treba da se kaže, može to tako. Priča Marina Stamatisova, jedno malo dete, ne ovo drugo, u masi u ćelijama, ali pravilno neki, tamo ne može. A ja mu kažem, Avo, kaže, pa sad malo je, prepi, treba, od nareda. Mi smo mekušci, mi smo pihtijasti. Osnovni je zaključak da dete treba tući. Tako ti misliš, kako se kaže na makedonski, dete tepati. Ali srpski je tepati, lutko moja, dušo moja, to je tepati. Pa ja to mešam, brkam ovdje. Neka tepam, a neka tepam. Ali ima lepa makedonska. Samo se tepame, samo se sakame. Tako na kraju. Samo se karame, pak se sakame. Pak se sakame. Jedan mali Grk ispraća brata u školu. On 4 godine brat ušao u 7. iz sela. I plače. Ostavi Kostapu. Gde ćeš, s kim ću sada se svađati? A jedna pesmica dečija ima. Moja sestra mlađa, od meda je slađa, volimo se više kada prođe svađa. Prevedi. Moja sestra mlađa, od meda je slađa, volimo se više kada prođe svađa. To je ljudski, šta čovjek je živo biće. Ali da ne ostaje ni u jednom stanju, ne može da ostane trajno, može samo da se okoreva, može da se suši, može da se... A najgora suša je sebeljublje, samoljublje. Ono što je Dostojevski došao svojim putem. Kaže, skoro naša Anja, onoga
Zdravka, čerka, ona je profesor već starog slovenskog i stare slovensrpske književnosti napala na Anje Jeftić. Jedan od urednika Vidoslava bila je sada u Rusiji, pa je bila u Optini pustinji, pa je pitala starce, šta znate o posjeti Dostojevskog? Dakle, ostalo je predanje da je bio čovek koji je istinski se pokajao i smirio. Istinski se pokajao i smirio. Zato kad je Nikola Milošević pisao knjigu o njemu, ja sam ga tada napadao, bila je polemika, ali Milošević učenik bio sad tada u svojim refleksima marksizma, pa se na kraju je ostao tako melanholik i pisao i neke romane, ali bilo čovjek. No, svaka vrlina pokajanja, smirenja, vera, svaka je neradosna, svaka daje radost. Pogrešiš, ne samo priznaj formalno, nego stvarno, Bože moj, otkrio si Ameriku, što si shvatio da si pogrešio. Ali nemoj da te to sad jede, da te to grize, da te to ne znam citiraš. To znači imaš veliku ideju o sebi. Kako je to sad moglo da se desi? Kako je to? I onemogućuješ to isceljenje koje je sa jednim smirenim, ko dete. Da kažemo, opet Kapera Vranjki Leskovčani. To su primjeri. Kaže, kao mali se, izvinite, u kaki. I sad skidaju njegov. A ono se ovako, ne dam ovo moje. Dete. I sam se umazao. Ta detinja bezazlena. To je ta njegova, ono, deteta, ne treba detetu pričati, objašnjavati, povlađivati. Ubrljao, nema tu. To ti je to. Ali dete ne ostaje u to. Niti se iscrpljuje u to. Niti se pravda. A to prava majke, ali pravi vaspitač. Ne. To je to i gotovo. Nema, to je... I da završim, jedno dete, baka, velika ruskinja Možajska, majka, supruge Mengor, tašta. Izuzetno duhovna osoba, ona je prevela od Srmovca Justina na francuski i kupili su kuću njeni sinovi van Pariza, sad 2, i ona je tamo živela i dolazila je unuča jednog sina, 3 godine. I ostali su sami u kući i dete pošlo pravo nered. I ona mu govorila o monama, na kraju ona njega ovako po ručicama. A iz udaraca crvenula se, on se zaplače prvi put u životu, ode u ćošak i počne da plače. A ja, kažu, uzmem nešto da plače. Ne gledam pa ga plati. On pogleda, ja ne gledam, on dalje okrene sad i ne plače histerično, to je interesantno. Plače detinje. Na kraju, kad je vidio da ja ne obraćam pažnju, evo ga, pazite sad, ovako, tukli su me, pa me boli. Ne kaže, slomio mi je srce, ko je tuko, nema niko ja. On sada ako okrene prema meni, kako ću da ga primim? On me kaže, razoružaj. To je detinji pristup Bogu. Šta da radimo? Dakle, veliko vas je dario Bog i velikim ljubavlju i Boga mi samim tim dolazi kao neka ravnoteža iskušenja. Ne treba tražiti iskušenja, doće ona i bez tražnje, ali ne treba se iznenaditi. Ovaj svijet je u kontekstu kako smo ga mi doveli, nije to kako ga Bog stvori, ali u ovome svijetu prisutan spasitelj. On čovjek Sasijević je rekao, što dublja propast, to veća nada spasenja. I to je Matija Uner u svoju pesmu pod navodnicama, ne rekavši da je njegov. To je hrišćanstvo. Zato će s njim govorio, bilo u kome stanju da ili će biti ovaj svijet. Nikad ne može zaboravljati da ovaj ovakav svijet ima spasenje jer ima spasitelj. Što je onda optimizam? Bio sav vulkanski, tim nebozemni rashodno. Zato je govorio da je Pavle od dna pakla do vrha raja. To su rashodni Pavle. A zato što je doživeo Hrista. I kad okusiš, kad nasludiš
se u pesmama izviče beži, a ostaje trag mira njegov, mirisa. Ime tvoje miro izliveno i idem za mirisom tvojim. On privlači takav duša. Kad mu tebi da stane, dođe. Ali i nije naravno ljubav prema Hristu ljubaka. Da ljubav, poput protestantskih, poput raznih ovih sentimentalnih. Ova naša Stefanida, sam bio rekao Amfilohiju da to uporedi, i ona mala Tereza od malog Isusa. Malo je starija, ona je kraj 19. veka Francuske. Na dnevnik nje, sačuva. To je tipično sentimentalno ljubokarstvo. Ona je zamišljala da ona neguje gaji na rukama malog Isusa. I tako je ga doživljavala i onda se oni posvetili. A to je stvari transpozicija materinskih, neiživljenih fizičkih osjećaja, da ne kažem nagona. Ona je čeznula za deteta. To je prenela na Gospoda. Ova ničega takvog nema, Stefanida. Ona je vrlo ozbiljna. Koliko radosni su se moli. Ona je njega tako vole, vidio se. A ona, što je govorio o kondomu, kad dođeš, veli u Dafni, pred Hrista iz 11. veka mozaika, pogledaš ga, na što ti kaže? Strogo te pogledaš, pokloni se i briši. To je kudo, njegov stav bio takav, važnije. Nije baš tako, ali drugo je, sentiment ne vodi mnogo. Sveti apostol Jakov tu se otkriva koliko je to dubok čovjek bio. Kad govori negdje poslanici, pa mu slučajno izmakla. Takva je psihiki na kraju. To je telesna, svetska psihika, psihička ljubav, tako nešto. On to naziva demonski. To je čista priroda, ovo što imaju razni jogi, razni gurovi, razni. Čovjek je strašno bogato biće, da trljaš jednu biljku, izvede iz nje strašno miris. Trljaš ljudsku biljku, neverovatna snaga da izvučeš, ali ne vodi nigdje. To je ceđenje do posljednjih onih kapi potencijala, ali ne vodi nigdje i ne izvodi nigdje. I opasno. Opasna je zato magija, hemija, astrologija, sve prirodno što bi htjeli da uzdignemo u nadprirodu. A priroda nema snage da se uzdigne iz nadprirodu. Uzdignuće u nadprirodu je dar i to je spasenje, to je blagodat. Ali ne ukidanje prirode, nego preobraženje prirode. Zato su pozitivni prema prirodi. Za ime Božje, dete koje krštamo, mi ga ne kuvamo, ne prepariramo. Samo ga očistimo. I naravno posle i duhovno, zato treba roditeljice, zato treba parokija, zato treba manastir, zato treba dalje hrišćanski rad. Ništa nije gotovo, ništa nije završeno. Ali to ne znači da je prazno, šuplje, pa idemo po uske umaku, ne. Nego se stalno daje već i još ne. Idike ohjakom jet, but not déjà non déjà non već, ne još. Me non ancora. Ima na engleskom isto taj izraz. Znači, već nam se daje predokušano, imamo zalog, imamo, ali to je sve. Kad bilo sve, bilo mnogo malo. Bog nam se daje. Radost, kao što je život, za decu radost, ljubav, ali nikad ne misli da je dostigo, završio i to je već onda stagnacija, to je već za biće ljudsko, to je već dekadencija, to je već tamotina, to je već unija, to je već inercija. To je nego da se mi vratimo. Gde su ovi trojice? Zove ovog njih. Da vidimo šta ćemo, hoćemo li. Moja su deca zaključila. Dođi vam, tu dovedi tu se trojice. Pavel! Dođi vam, nema samo Dimitrija. Moja su deca zaključila da više nema ni bijenja, ni grđenja dece, da grdim kako grdim. Karanje. Nema više ni bijenja, ni karanje dece, nema više. Prošli su.
Ali ja imam jedno drugi put. Sada, kogod budete, tražit ćete vi da ja bijem i karam, pa ćete praviti waiting list. I možda da izgubite. Marko, može da izgubiš. U Americi se kažnjava ako nekoga brišeš sa waiting lista. Da će tebe da brišeš. Ako blagoslovite da me stavite posljednji tamo i to ću biti treći. Vredi, gde je majka? Gde je majka? Moja majka. Jeli? Pije, tu nema mnogo, ajde, to biješ. Da li vi mislite da treba da se kara i biju malo ovako i ovako deca? Šta mislite? Treba? Ajde, ne. Ideš ti u školu? Ti? Ide u školu. Ti? Ideš u školu? Da. Ja idem u školu gdje tu Pačići, Gušići, Đurići, Jarnići, Mačići, Zekići, Jalići, Račići i Đačići. Imam prijatelje. To su slon i puž. Prevodio. Slon i pouđa. Slon i puž. Prijatelju, da ćemo šetati, šetat ćemo. Ali znaš, gore je klizavo. Nego ćemo na tvome uvetu ima više prostora. Kažu дека клизаво е кај него, но кучичката туку горе на грбот кај него, има Slona ti u povijek. Tako je su pužna budigarska. A znate vi šta meni radi zec? Hodi za leđa. Hodi za leđa. Znate šta meni radi zec? Drži ovo i sipaj. Uzme mene zec na reku. Marko. I uzme da vesla i kako vesla sve ovako. Kako vesla na reku. Mnogo nestane. Kako se kaže nestašan zec. Mnogo nestašan. Mnogo nemiran zec. Zato nemiran što je neko od vas otkinuo mu rep. I sad čovjek nema rep. Ko je otkinuo rep? Pave. Ste vi otkinuo, neko otkinuo čovjek iz rep. A šta voli zajec da jede? Šta? Зајако, што ја? Što je? Još? Što drugo? Zuput, bravo, ja volim isto kupus. Mnogo dobro. Ne može se opiješ, može tako. Sad imaju deca koja ne znaju, eno najrećivo mali. On kaže, i ovaj ovdje isto, ovaj do profesora, a možda i profesor. Ajde kaže da je kupus dobar, zed bi bio kokovo. Da bi bila selkата добра, зајакот би бил голем како вол. Ali oni ne znaju. Zec kad jede kupus, on prebacio u brzinu, zato je tako brzo. A tele kad jede kupus, on prebacio u veličinu i zato je tako debelo kao ja i Marko. A on, objasnite, da? Значи, зајакот кога јаде зелка, тој ја префрла во брзина. Той брzo. А волот кога јади зелка, тој во големина ја. Има еден виц, се пише, знаеш како вика, зајакот кога трча, зашто му се диша опашката, бидејќи меѓа брзи. Зашто се нише опаш, зејцу каде трчи, се љулја опас, реп. Rep, da. Каже мења брзина. A bravo, tako je, tako. Da. A jedan seljak vezo kravu za kola. Ovo je mali tamić na tova kola. I zaboravio i jurio. Kaže šoferu vozi, ovo se u grad. Kad na nekoj okući kaže šofer, krava izbacila, kaže, jezik. Na koju stranu? Na levo, eto daje, kaže, žmigal. Jadna krava. Ja, mnogo bavite tako priče na ptice, na razne. A najlepša je za decu,
sam ja čuo, domaće životinje i divlje pripitomile se i u jednom selu žive zajedno. Dovodite vi da ja ne znam. Domaće i divlje žive zajedno. Diviti domaćните životinje da žive zajedno. I sad uveče se sastaju. Ste su stanali na večer I vide zec što ga čulje ovako uši. i ko gleda zajekot i isprči ovako ušite nagore. Naiđe Magare. Zeko, šta radiš? Došlo Magareta i go prašava zajekot, što radiš? Čuti, kaže, slušam kako zvezda treperi i šveće. Zajekot veli molči da slušam kako zvezdata treperi. Naiđe lisica. Zeko, šta radiš? Čuti, slušam kako zvezda treperi. Isto i lisica da koga došla go prašala zajekot, isto to je go rekao. Da još čuješ? Čujem kako list u šumi pada. Veli lisica da što ušte slušaš? Rekao zajekot, slušam kako vo šumata list otpaje. Naiđe prase. Šta slušaš, Zeko? Sad on kaže kako zvezda treperi, kako list pada. Šta još čuješ? Došlo praseto i go prašalo zajekot, što radiš? To je isto toga rekao, kako Čujem zvezdata kako se treperi, ptiče u gnezdu meškolji. Ptiče malo u gnezdu. I ušte rekao, slušam kako pticite u gnezdu to se Pomeraju. se Brda. brda, se prepelka. Mrda, bravo. Naiđe tele. Zeko, šta Došlo slušaš? tele, On to. sad ponavlja. Pa još šta čuješ? Čujem kako se riba u rijeci češe o kamen. I pokraj ova se i rekao, slušam kako ribata vo rekata se češa od kamena. Naiđe medved. Zeko, šta radiš? Čuti, kaže, slušam kako zvezda treperi, kako list pada, kako se ptiče meškolju, kako se riba češe. A Boga ti kaže, Zeko, čuješ li kako mene med zove? Nečkada došla i go prašila što slušaš, a to isto to povtorilo kako zvezdata treperi, kako list otpaje, kako pticite se prepelka, kako ribata. A veli, što drugo slušaš? Da li slušaš kako mene medot ne vika? Zec načuli uši, ne kaže. Idi operi uši, ja čujem. Idi operi uši, dobro uši, ja čujem. Te vidim. Veli, zajekot, ne slušam дека te vika medot. A večkата mu veli, odi izmisli gi ušite, ja slušam, a ti ne slušaš kako me On medot. čuje, što volim. Ste vidjeli ovu nesreću u Beogradu, drogirani, pijani mladići su gore iznad Zoološkog vrta šetali i pao dole, čovjek. Strašno. Kod nas je tu u Dražnim dolu pao jedan 35-6 godina koji je, nažalost, trgovo drogom, se obogatio. Da je napravio preko onoga mosta veliku kućima kuću u gradu, gde je razne priredbe priredio, muzika, pa nam dosađuje. Šta smo mogli da radimo? A trgovo drogom. Brat je bio u policiji i uhvatili ga baš isto. I mučenik, ne sjećam. Ima jedan vrtlog dole, reka, ona kako teče. I odšao mu kuće i kuće upadne u vrtlog i on skoči i udavi se. 35-6 godina čovjek ušio. Ali, Bože oprosti, ne mogu da kažem kazna, ali je to bilo napad. Tu preko puta, Dražin Dološ, kad dolazimo onim prekim putem od mosta, tu. Obogatio se, nije znao za i napravio tu salu za neke priredbe, za neke muzika, obojio nekim. Bože oprosti, znate, kad vidite po bojama kakve su boje, možda pomislite šta se sve dešava i muziku pušta uveče, se čuje u manastiru. Bili smo na Peru, a dvoje dece, sačuve došli. Ali to samo Bogu pominje, nije svakog, kad bi svakoga, Boga bi mi obrali Bosnu. Kažu u Makedoniji obrao zelen Bosna. Obrao Bosna. Obrao Bosna. Ja sam čuo Bosna i znam šta je Bosna. Mnogo da mnogo. A imate li negdje vi malo posle za baštu, vrca, nešto? Malo, nema toliko prostora, ali to polako Treba kauđerima, da treba rad, nema bez rada. Ova baštana gdje sam utio, ovo radi. Imamo paradajz, krompir, paprika.
To je čudo. Na jednom metru, to je da ću si stava govorio, imate paradajz, paprika, luk, krastavci, peršun. Svako je za sebe sve. Nijedno nije isto. Recimo luk, to je čudo, paradajz, krastav. Svako je za sebe i sve to raste tu. Na jednom mjestu. Od iste zemlje, od istog sunca, od iste kiše. Vlage, svega toga. Čudečno. Ovdje sa zakašnjenjem od mjesec dana ovdje i otišli. Tako je imali ladnije, ne samo ove godine, nego smo na 1100 ovdje na Mrskisima. Ovdje 1100. Platina u Kaliforniji 1500. To je tako otprilike jedno, ali odnosno na dole. Imaju sestre. Mnogo lepo napreduje. Taj manastir ženski je... Da li su bili Rusi Svetog Pajsija Veličkovskog, sad će biti Bogorodice Ustenija, ali je vladika Jovan kad je bio studenice sadašnje žumanijske odneo Svete Anastasije, majke Svetog Save, pa su nazvali crkvu Svete Anastasije, ima i 15-17, Žumanija je bila učiteljica, bila katolkinja, ima stara učiteljica, a drže školu. Amerika dozvoljava da imate privatne škole, s tim što mora biti negdje 70-75 programa državnog. 20-25 vaša. Finansira Amerika, ali morate imati standardne zgrade. To ne može budu velike. Čiste učionice, čiste sobe, trpezarica, mala bibliotekica i stručna te učiteljice. I dotiraju oni, a roditelji pravoslavni sad daju u te škole i oni opet plaćaju. Ove sestre ne baš, ali žive dobrim delom od tih škola. Ta deca odrastu tu u jednom pokretu, znači pokreta osnovna škola, redi, ali ti uslovi moraju biti ispunjeni, državna kontrola, a ove druge sestre su tako pod Gorom. Sad ovaj Humanija Mihaila ima tih 15 ili 17, smo posjedili tih 5-6 tamo. A mati, kažem ja, mislite li da bi mogli one ovdje se, neka oni su navikli idioritmiju i nećemo mi da mi pokvare uopšte žiće. To je bilo u Svetoj Gori, da koliko smo bili da dođe uopšte žiće. A uopšte žiće je Božji blagoslov, to je... I da završim, da ne dužem, vladiko, sveti, sestri, braću. Dva čoveka, vrlo školovana, vrlo umna, duboka su mi rekla. Jedan oženjen, to je Hristojan, raz ima decu, a jedan je iguman, to je Vasilije Stavronikić, da si on povučen. Izabrali smo igumana, imamo sad tu u manastiru i živi gore, povlači se povremeno. Mi smo stari poznanici. Osnovno je u braku i osnovnom manastiru naučiti se živjeti zajedno. To je priprema za carstvo nebesko. Sav cilj je da se naučimo da živimo zajedno. Vidjet će carstvo nebesko. Ako ja recimo carstvo nebeskom neću, jesi ti Sofija, odakle si ti? Sofija. Ajde šopovi, mi Gabrić smo bolji. Neću njega, a Bog mi ga da u raju. Će za mene biti pakao, njemu neće, bit će meni. Ovo će nas navikne da živimo, da se, što je Sveti Teodor Studit govorio, kad nisu imali materijal da glačaju daske. Znate, ako ne razumete neku reč, mislim, cepali su daske. Od drveta osuše od cepali. I onda su trljali i tesali, ali jer bile glatke, trljali jednu od drugu. Tako se glačala. Jedna drugoj nanosi bol, ali jedna drugu glača. Zajednički život je velika prednost. Nije lako sa ljudima, ni u braku, ni u manastiru, ali je to priprema za carstvo nebesko. Carstvo nebesko će biti. E sad ja sam, gde su ova deca? Dimitrije, slažeš se ti? Dimitrije. Ja sam našao načina da uđem u raj. Nadam se. Svu decu sam okupio i dogovorili smo se. Kad ja umrem, djeca će biti već u raju. Djeca će dođe, Gospode, ti si mnogo dobar, ti nas voliš, hvala ti, mi smo u raju. A ovaj grubijan, nema šanse, mi znamo da uđe, ali mi ćemo praviti tebi nered u raju, daj ga uvedi da je ovdje zavodi red. I tako, možda ima neke nade i za mene da uđe. Da neki red malo zavodi, to će djeca da traže. Smo to govorili. Onda bom. Kako se zoveš ti, Lutko? Teofila. Što je lepo, Teofila. Teofila, Bogoljubka.
ali neko Ljupče, zove Ljupče. Lepo je. Ljupče. Tad ćete da mi pevate, vi deca. Nisam ti ja snimio onu pesmicu što je mala jedna 5 godina u New Yorku kod naše crkve. Majka je poreklom sveštenčka čerka iz Filadelfije, pa tu žive sa mužem. Marija, 5 godina, pa peva. Nisam ja to malo snimio. Nemam ja lepo da pevam. Jedino kad patrijarhu kažem da bolje pevam od njega, pred drugim vam kažem, njenske moga vidio i tančno. Pa sad je deda je. Da nešto ona otpeva, pa će onda ovi dvojica, pa ćemo da čujemo. Desna ruka, desna ruka. Pusti. Hoću da daš i neko, vidi da pusti, gledaj. Pa pusti. Ajde sada ja dam tebi, ajde daj, desna ruka, daj, uzmi odavde. Odavde. Ajde, žemi. Ajde ti. Žemi go. Pa žemi go. Što je lijepo. Ne mogu da... Tako, lepo. Zapet neko je? Ajde, daj. Prvo iste, pa posle kaj. Čujemo. Evo moje lepše Parize. Evo moje lepše Parize. Kako više lepši iz daleka, još lepši iz blizu. Село моje je lepše od Pariza, na tavan se meso suši i na tavan se oža puši. Danas se meso suši do to je naš. Ova mala u New Yorku peva Marija ovako. Samo ja ne znam, ali stvarno dete lepo peva. Stvorio je Bog slona velikog, miša malenog, stvorio je Bog i nebo visoko i more duboko, stvorio je Bog i tatu i mamu, mene i batu, stvorio je Bog su našte što si ja, sve što volim ja, stvorio je Bog i dušu malo da peva hvalu lutka. Sve njoj kaže, a dobro pevaš, imaš li batu? Nema, pa si tražio tata, tražio sam ne vredi, traži opet. Znači je mama i tata, pa valjda će dobiti 5 godina. Ali lutka kako peva, deca su čudo. Ima ovde neko od nas, to je ovaj naš Eftatije. Kad je bio mali, on je bio čudo od deta. Sad ostalo sam u čudu. To ja kažem u manaširu našima. Milan Pešu koji ste tako. Ima li snega ovdje? Ima prezno. Ima. Znači im je tamo. Vode znači imate. Hvala Bogu. Imate li još neki posao ovako? One tamo mnogo, do duše narod posećuje mnogo po Americi, imaju tako raznih suvenira, lepe na kamenu, da ima mogućnosti da se u kamenu izvuče kao na ovome mermeru što ima da se izvuku ikone. Znate, kao da se upiše, a u stvari se glazurom dobije, pa kao da iz kamena ikona onda rade krstiće, rade knjige izdaju, to je to. Imaju poseta, ali su se i zadužili, tamo je taj jedan ženski manastir, zadužio se, te podiže jednu crkvu pa drugu.
kreću, neka Srpkinja se našla da im podigla crkvu na groblju. Neki Srbin je platio Svetom Vladimiru ogromne pare za novu biblioteku. Sa 2-3 sprata pod zemljom i 2-3 nad zemljom. Sa uređajima, to je čudo. U Simonopet imaju na točak se okreću, stelaže po šinama, a ovamo je na dugme električno. Poređeni su rafovi s obe strane i onda piše, ovdje su recimo oci na grčkom ili ne znam, ovdje je liturgika. I onda samo pristaneš u dugme, oni se razmaknu, metar i po, da ulaziš i tražiš. Ima dole i stoli, poklica jedna ili ova. A onda odeš tamo na 10. on se razmakne, popuni ono, tako da u suštini biblioteka ogromna, može stane u jednu salu, recimo 10 metara, širine 5-6 metara, ogromna, jer se samo razmiče tamo gdje ti hoćeš. Izuzetno su mislim, Monopeta ima, ali kod njih se mora okretati rukom, a da je to bila ranija etapa. Hvala Bogu, ima dosta studenata iz ovih krajeva, ima iz Rusije, ima iz svih strana. Ima pravoslavnih Kineza, pravoslavnih iz Ekvadora, pravoslavnih iz već Meksika. I u Meksiku i na Aljasci imaju misiju ovih naših monasi. Sad na Aljasku ide maksimum, pripada njima, u Meksiku ne znam kako će, ali u svakom slučaju bez velikih materijalnih, bez velikih, kako bi rekao, mašinerije, organizacije, ali stabilno. Ja sam vidio da su ljudi koji su ozbiljno zavolili pravoslavlje, pristupili pravoslavlje. Nije lako biti pravoslavlje. I bogosluženje vode. Naravno, gotovo promaja kod sladana cirkulacija. Zato ja vidim da su rekli doktori, oni su krivi, malo ruke vežu. 50% od meni teško, ne može. Ali, vidim reći, oni se džakone, posebno sam majstor za džakone. Koliko imaš ti godina? Koliko je bio džakon? A moram, da budeš džakon, uskoro ako Bog da, vešat ću te ne za vrat, nego za noge. Zašto? Tebe, zašto? Ne za vrat, za noge ću te vešati. Zašto? 5 džakona u Južnoj Francuskoj ima Luka, od toga je jedan ženjen, ima čerku monahinu. Ja njima kažem nešto podviknuti tamo. Luka je divan prijatelj, ništa ne govore, razvala me. Sve ćete vas povešam, kaže. Za noge. A on kaže, a da, Vladiko, da brže siđe inteligencija u mozak. Luka, ti si pravoslavan. To je, odmah je pravoslavan. A da, Lincoln ti zna gde sam, da siđe pamet u glavu. Odmah se vidi pravoslavan. Tako i to. Ali su džakoni neuništivi. Pokojni Živadina, Đorđevića, Enos, ja, bio dobro posao. Zvao je sve džake slepaci. On je govorio, Kaluđera treba čim se rodi u cmekaku, tako je govorio. Kaluđera. A zašto? Poraste, pa postane vladika, pa posle progledne džakona. Ali su džakovi neuništeni. Kako se sestre bore, imate li malo rukorada, rukodelja, malo nečega da se, ili ikonopis, ili, to je vezu, ove naše sestra Pavle su se divno ispraksovale. Ona Marija ja se zadivio, ne znam kako je došlo da ispriča, ona je bila negde na univerzitetu, bila je mala crna Bazilijana. Sve sam to kažem radi Hrista napustio. To je velika ljubav. Hvala Bogu, hvala Bogu.
tako, ali ja. Toliko da vam zahvalimo što ste nam donijeli radost. Zaista. A eto, gledat ćemo sad ako bude ovako, a sad je bez ikakve, niko nas nigdje, samo onaj pituje, idemo u Grčku, kažem, ali da su zaustavi šta bi ne bi. Mislim da ne bi i vama, ja sam volio na grčkom, da slučajno te ne prate. Sigurno, ali sad ne mogu. Ne, zato što tako dođem da ne bude da... Ništa, zato ja sam ovdje u Bitolju u vreme komunizma kad sam vodio studente one Jugoslavije. Isteli 50 studenata tu ko lopove sa torbicama. Neko ima tamjana, neko pustiće, neko ikonica, neko sveća. I ona đubra, nakon ne znam koje, pretresa 50 ljudi. Kaže, da ste vi, gospodine, svesni, ste vi stvorili 50 neprijatelja vašeg režima, ne otadžbine i domovine, nego vašeg režima. Šta ste rekli, gospodine? Ne, druže. Rekao, šta ste rekli, druže, kažu mene. Ja kažem, gospodine, nismo koze zajedno čuvali. Sad kažeš to što si čuo. No, sad meni kaže, druže, nismo koze zajedno čuvali. I onda smo to je mislim bila ludorija. Ali prođe to, ništa nije. Kako su mene potresali, zaslušavali, Bože, gospode, šta su. Ali to je bilo sve u roku, zašto toga nije čovjek. Nisam ja bio nešto specijalno ni sada. Ovih zadnjih nekoliko mjeseci primetili smo da ne traju to više. Pa hvala Bogu. Ljudi su zaista pritisnuti mnogo. Više. Ali trebalo je da se prođe ovo. Nekad se ne. Vi prema ovima drugima, recimo, pokazujte ljubav, razumevanje, trpljenje. To je što i čovjek razume, a kad su u položaju u kome su sami sebe ne mogu da uvere u onome u čemu su raspali. Ali da vi ne budete, recimo, tu, kako kaže čovjek, izgonite, da i to ovima treba, mene boli srce, recimo, taj Slave Jovanovski, Sveti Motrij. On je uvijek bio, malo je bio zajedljiv uvijek. Kad je završio fakultet, on je prešao preko i pljuno na teološki fakultet. Zašto mu je to trebalo? Recimo je Veljanovski nije Stefan, je dobar čovjek. Bilo je fino, halfa, igrali smo futbol zajedno. Ne znam, valjda njega povlače, njega valjda ne znam. On je bio fini, nikad nismo imali nikakve ja znam ovo Metodija sveštenika, što je kod Stanice u su meni oduzeli knjige na granici. Bože, Gospod, imao sam poslanicu Sloglasija 3 toma, francusko izdanje grčkoga i prevode. I ja sam to sve komentarisao sa strane i nosio, ja držim predavanje prethodno, pa tek posle pišu. I oni mi uzmu to. Sve komentarisao, znači ja kada otvorim svoju knjigu, odmah ima danas više, nije više tako knjiga retka. I uzmu mi to. I sad oduzmu šta ću. Skinu me u dževdžer iz voza, ko lopova, se potpisuju knjige do zore, šta da potpisuš, na kraju se odmeli. I posle mi javljaju da dođem u sud. Nisu me vodili u sud, vodili su me u versku komisiju. Da idem ja, onda je bio, mislim, Metodije Gogov. Tako bilo. Da, Gogov. Ja kažem, ja nisam zato došao, ja mogu dođem drugom prilikom, nisam zato i nisu me vratili. I onda sam išao kod Metodija na stanicu tu. I ona je bio dobar, isto što je bio profesor, što je u Parizu. Lajke, kako se zvaše. Takovski. Nije bio, tad je bio lajk, on je bio tako fino. Teta je bio sa nama u Česku, si posao Hrvatima i Slovencima. Eto, vi
mi savjetujemo naše vernike da budu otvoreni prema njima, da nikad se ne zatvore i da ih vole jednostavno. A oni se zatvaraju, oni ne žele prisustvo naše, ništa ne, toliko su zatvoreni, baš kao sektaški mentalitet. Mentalitet sektaški. To su ti nesrećni sa rekomendacijom, to sad ovi pojedini naši. Ljudi Bog s nama, pojedini koji su neznaveni ljudi, sad oni će... Napisat ću sad još jedan članak, smislio sam liturgijski mir svima. Tako kao, pogotovo s obzirom na ovo što sam ti rekao, kažem, čekajte da vidimo, mi smo... Tako je bio kad je bio raskol srpski u Americi, do jučerašnji prijatelj, odjednom su tada su postali neprijatelji. Samo đavoljom silom može se, odnosno đavoljom mržnja. A mržnja, a pakost, a zloba, a nemir, a zavist, to su pak, u tim stanjima živi đavo i želi da ih drugima nameće. To su nemir. Zato se i molite Bogu. Otac Justin je govorio stalno. Molitva je horovođa u horu volina. Molitva je hrana volina. Podloga molitve je vera. Ali molitva je projava ljubavi. Molite se da Bog oposreduje naše odnose sa drugim. Da oposreduje naš odnos sa njim. Da oposreduje naš odnos sa nama samim. To je nevjerovatno. Znači da njega stalno prozivaš. Došlo je jedno dete iz Grčke, student sa 1000 problema. Otac Justin je znao, a to je onaj bio grčki iz 26. Sadašnji grčki, on se ljutio kad kaže mupa, supa, tupa. Šta vam je to kaže? Mu ipe, tu ipa, sas ipon, tako dalje. I sad ja sam bio prevodioc. Problemi nisu bili gresi, nego duhovni bezizlazi, časokaci, problematika. Kad je taj student izložio ocu Justinu, ja jako sam bio romonaka, Bože, s jedne strane rešivi problem. S druge strane, pravda vam kažem šta ćemo sa otac Justin reći, došlo iz Grčke. On je lepo saslušao i rekao, dobro dete, u svemu tome, jesi ti negdje ostavio mjesto za Boga. Kao što je Avram. Pusti dete, Gospodice, poslije se ostavio mjesto. To je tako palo, to dete je duboko i danas je u manastiru. To je tako palo. Ostaviš mjesta za Boga, sve će to Boga rasprošati, sve će problematika pasti, ako ti daš mjesta Boga. A ako ti hoćeš da to rešiš, da izađeš iz toga, to je ko pile kad se zaplete u kućinu. Znaš kako se pile zaplete u kućinu? Znaš i kako pile da se zapletu u mrežu? Kućina, znaš što je kućina? Kućina. Od Motame četenog lana. na češmata tako, koje praje. Moje su sestre to radile, to su ranije bilo kiseli se u bari, pa se onda suši, pa se posle stupa. Znate stupa kako su bile drvene, sa onim pa se onda napravi, pa se drži ovako i onda se stupom udara, ali nogama. Zeva stupa, dole se pod njom malo iskopa. I onda se to istresa, to je pozder se zove. Taj pozder je odličan za zidanje kao veziju, kao slama, kao pleva. I onda se to češlja, opet ima onaj, kako zove, ovako dugočak, pa ovde kao igle veće, što se vlači. A ono što ostane, to su kućine. Ono onako što zamrse, što je kratko. Ili u vuni isto. Izduži se vuna ona prava, pa onda ono što ostane. Ja sam to djeca na Sorboni studirao. Znate, to je moj posao bio. Samo ne znam da mesim hleb. Znam da šijem, da perem, da krpim. Ne znam da čistim, naravno, ali ne znam da kuvam znam, ali ne mnogo. Ali da pečem, da pravim hleb ne znam. Nikad nisam. Kad sam došao u Beograd 54. godine, stanovao na Ciganliji kod nekog rođaka, s jednim drugim rođakom,
I sad oni otišli za novu godinu, ne znam, a ja ostao sam. Imam Vrgovine tamo i ja punim do mene. Nema leba zatvoreno, Nova godina radnje zatvoreno. I ja uzem mesio državno, ali kako sam bio neiskusan, ono testo stavim u hladni šporet, a onda potpalim. Vrbovinu. To je ceo dan se peko. Spolja tvrdo, a kad uzmem da razlomim, ono unutra gnjecavo blato. I nisam mogao da jedem, ostavim, ugasi se onaj šporet, ujutru nova podložim i opet. I samo je postavio spolja tvrđi, a unutra ništa se nije peklo. Lomio sam ja da to nekako sam jeo, ali ne ome. Grigorije zna, Vladika Artemije zna da mesi. Profesore, odlično. To mi je žao, ne znam da mesi. Moja majka, seljanka, svjedoči iz Prvog svjetskog rata. Ona je dobro mesila hleb, ali njena zaova tatina, sestra, lepost, koju ona zatekla, ali ja nisam, već sam 600 dete. Ona je govorila da lepa, bolje od mene mesi, zvala je za svadbe, za velike svečnosti. Stvarno je bio lepši tetki hleb nego mama. To je neki dar, neko čudo. Meni je danas žao što malo, sad su počeli u Trebinju na mesa i ima po Beogradu restorana, dobri sa domaći hlebom. Šiptari, muslimani miriše ulicom hleb. A oni prave ono što se, Bože oprostino, mašinom mesi. Kažu ljudi koji su, da energija, ona ručna, utiče na hleb. Nije kod svakog ista i zato nije svaki hleb. Može biti brašno, voda, ali ono, onaj elan koji se unosi. To je ta ruka. Ja recimo to radim, Lučko Teofila. Ja bijem dete, to je isto kao kad Marko bije. Kod mene je drugčije to kod deca. Ja deca pa kažu još, mogu ja da sve vreme bijem decu. Šta će ovo dete, ova Lutka reći kad ja odem? Ovaj čika, deka, ništa drugo neto, samo bati, možeš ti nešto lepše da priča. Samo bati, dobro biće samo kupusu, malo medu, ali najčešće se vraća na batinu. Šta da radim? Vidiš ti kako ona ima brojanice i to dvoje. A znaš šta sam video kod nekih devojčica? Idu, beru trešine, zovu mene i onda im ostanu crveni nog. Vidim, ona nije, nema trešanja više. Ima dođu tako deca, čak na nogama trešine. Šta da radim? To je za deca. Gdje je ovaj mali što zna? Otišao. Koji se rade ti škole? Prvo. Prvi razred završio. Znaš da brojiš? Tato. Koliko maca ima nogu? Tato. Da vidimo. Koliko ima napred, prednji nogu? Koliko ima prednji? Koliko ima zadnji? Koliko ima levi nogu s lijeve strane? Koliko ima desni? Ko zna na kompjuter od vas? Ja tu 8 nogu, ja sam na kompjuter brojao. 2 prednje, 2 zadnje, 2 leve, 8 nogu na kompjuter. A jedna mala kao ti kaže, čika Vladika, mora da vam je pokvaren. A možda i pokvaren, mnogo je glup taj kompjuter. Ja sam ga pitao, postaviš mu pitanje. Gospodine, koliko sam ja inteligentan, on je odgovorio, glupo ste pitanje postavili. Ja mislim. Kompjuteri su glupi. Ali ovaj je tačan, 8 nogu ima maca. Znaš kada 8 nogu? 8 nogu. 2 prednji, 2 zadnji, 2 levi, 2 desni. 8 nogu. Koliko maca ima nogu? Da brojimo, koliko ima prednji nogu? Ne. Koliko zadnji nogu? Ne. Koliko ima levi nogu s leve strane? Od levata strana, koliko ima? Ima li nema? Pašće ako nema. Ako nema, ima li leve noge? Daj mačku da brojimo. 2. I desna. I 2 zadnje, 8 noge ima maca. Ja sam na kompjuter brojao. A sad jedno pitanje.
i za odrasle, ali ne smete da brojite, zabranjeno. A ako ju hoćete, ne možete izbrojati. Na koju stranu maca ima više dlaka? Na levu ili na desnu? Vlakna, na koja strana ima mačka? Desna. Ne vidim. Nemojte vi slušati. Na koju stranu ima maca više dlaka? Ajde, ajde. Na koju stranu? Tamo što će da prefrla? U pašker. Vidiš? Je tačno, bez brojanja. Bez brojanja. Vidi ovoga sa brojanicama. E pa dobro, Vladiko, Sveti, brate, oci, ja mnogo pričam, to je djeco profesionalna deformisanost. Oni koji ništa drugo ne znaju, samo pričaju. Pričam ti priču i priči ne priče, Kako mi je muci? Da idemo, mi treba da stignemo do Kakova. Koliko odavde ima do Soluna? Soluna 170. Da, mi ćemo ići na krsta okolo. Da ne idemo kroz grad, ići spolje. Ćemo ići na stablo. Sad je sam ja doznao da ima još jedan novi Kožani koji je samo autoput. I 20 km je duži, ali vam je samo autoput. Pa kaži njemu, znaš šta je to? Znači idete ovdje Ptolemaida, kad prođete Florinu, na Ptolemaida se skreće. Od tog skretanja do Ptolemaide je širok put, nije autoput, ali to su otprilike 10-15 km. I posle od Ptolemaide do Soluna vam je samo autoput. Znači od Ptolemaide idete Kožani. To je Ignatija. Ignatija, taj. A to znam. Pa ćemo mi onda nastaviti Ignatijom do Stavros. Idete da vas provali. Ne, u pravcu Kavale. Malo pre Asprovalda srećemo Stavros i onda obiđemo s druge strane Atos. Preko Stavros. Ovo mi je sad najbolja varijanta. To sam išao skoro. Samo na Ignatijevu. Ne mora da idete Edesa, dakle? Ne, one krivine uzak put. Hvala vam mnogo i praštajte, ja sam mnogo pričao, bolje da sam slušao, ali imao sam prijatelja ovdje ovakve koji su ovaj sa Žmigavca ili kako kaže. Dobar. A dobro, ne, to je brzina. Hvala lijepo. Ajde, bre, da se ja ti prijateljski ovako pozdravim. Moj prijatelj Dimitrije. Da ste moj prijatelj Dimitrije. Dede ovdje, neću ovoga podržati. Dede prijatelju, hvala na ovakvom pozdravu. Ja i on, Lavovi. Budemo igrali fudbal. Milko Đurovski i Bosko Đurovski. Vi ćete doći da nas gledate. Ima da leti peri, ima u Žabci ga lete. Dimitrije i Tasa budu igrati. Sada vam. Lav, ajde Lutko moja. Mnogo mi je milo što sam vas vidio, ajte sestre. Da pozdravim Ormilju. Sad ne znamo gdje je, moramo da znamo. Da pozdravim Ormilju. Što ćemo sutra neći posle podne. Dobro, zemlji bismo. Ja sakam manču. Dajte. Mi možemo i preko Kosova. Mislili smo da nije bilo da mu shvatimo u Niš. Mislili smo može sad da se prođe, pogotovo sa grčkim tablicama. Ne znamo sad kako ćemo se vratiti, ne znam, ne mogu da obećam jer ne znam da ćemo ići. A ja ću možda se desi ako ima, ne znam da li ima avion. Da se vidjeti, još ne znam tačno. Ali ćemo uzeti telefon, pa ćemo izlući put od Kosova, dobro, hvala. Kom je delu to Skoplja? To je Markova Sušica gdje je Markov manastir, odmah. Nisam nikad bio, volio bi da ga vidim.
To ne Oni izlazu su prema... izbačeni iz Markovog manastira, ali Da, su da. odmah do manastira. Je to na putu za Ne, Petrovce? ne, mora, Dračevo, to mora da se skrene. U kom pravcu? Prema jugu. Ovako prema Bitolj kad dolazite, ali nije ni na putu. Da ćemo telefon, pa će opet neki ili ćemo neki... Najbolji reper blizu do zatvora gdje sam bio. Znaš ti kad je bio Sveti Ilarion, ovaj trojički povednik, njegove moći su u Srpskom manastiru. Dobio on tada taj zgodnik. A oni njegovi kažu, malo je to za Ilariona. Malo je to. I meni je bio šaljiv. Kad je na Solovkama bio gore, mi se ne šalji, jednog dana došao sa vraća, šta je kad? Braćo, danas je veselje, umro Lenin. Ipak je danas došao. Da. Ajde, Bog da vas ovo studenti? Nisu studenti još. Čači. Ajde, praštajte na mnoge prazne reči naše. Da. Bog da vas ovdje. Majka, ostane Marko da ga nabijemo.